안녕하세요. kamusta? Kira mo? Kayo. Anyway, kawan ko karon sa paborito na kulay gikan sa kande. Ano niya, kiss ko ta. Ano kayo? Kawan ko karon niya karon. Tapos ang karon kaya kuy itlog na pukipang o sa pukipang. Ano ko Ako ka po. Dili ko. Kita kilala. Damit kayo. 감사합니다. 감사합니다. Kuang sus ikan sa kuang ikan sa uhipan
안녕하세요. 가방을 너무 가는 곱게 간통 케이크. 안녕하세요. 코리안으로 태국 토르카로 엄마 오빠 가오는 코카로 행복하는 라미카요